Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Taba Vicky ga tsotsa ke ikushise ga botse. Vicky o boditse mpumelelo gore ka ba ile gore reng a mo blogger o lebaka la go ke eng ka go bane yena a sa botse gore mpumelelo reng ile gore ga sa bolela le yena. So a ke tsebe ga tsotse Vicky yena o nyaka go ba chomi ya mpumelelo a ba fetse be chomi ya Vuyoka Zina. Tabe o e ka se kgonagale gore o ka ba dichomi tsa batho ba babedi ba ileng gore ba ratana. Yena be a tshwanetse gore a stike go relationship ya gagwe le Vuyoka a tswe mo go mpumelelo. Ge mpumelelo a tswele go yena be a tshwanetse a kwiše gore gora gore ditaba tše dingwe tše leng gore go ne ditaba tše leng gore mpumelelo ga a nyake go di kwa from Vicky ka gobane Vuyoka ke chomi ya Vicky. So ge o ne ditaba tše leng gore ba tlo re ge ba di share Vicky mohlomong a di botša mpumelelo and mpumelelo tša se mo sware ga botse. So ge a llela go ba chomi ya mpumelelo o nyaka eng go mpumelelo, o nyaka go ratana le mpumelelo goba o nyaka go dirang goba o nyaka go controla relationship ya bona. A ke gane o mo fa di-advice tše di botse gore ge o sa hlokomele bana ba gago ba tlo hlokomela ke banna ba bangwe. Mara taba gore yena a nyake go communicate le mpumelelo yeo yona a ke dumelane le yona. Ke bona ile gore mpumelelo o dirile ga botse gore a tswa go Vicky a tlogela Vuyoka gore a shale a ba chomi. Friendship ya Vicky le Vuyoka e kgone go sepela ga botse. So we yena tshwanetse a re ba mo blockile ha go sure gore ba mo blocka ka mabaka a reng o nyaka eng go mpumelelo gore o tshwanetse o shale boyfriend ya motho o mong ka morago ge ile gore be ile chomi ya mpumelelo and then ka morago yena tla fetša ba chomi ya Vuyoka gore o tshwanetse a choose mo between mpumelelo and Vuyoka and gore go mpumelelo go tlo pala ka gobane ge ile gore be kgona ga ba tshwanetse gore ba hlakanele mpumelelo. So mpumelelo o bone gore yeo e ka se loke ya fetša ile gore o tswa go Vicky and then itirelo a re tla o tirelo ke bone itirelo a dirile ga botse ka gore ge Vicky a fihla kwa be a sa hlwa bolela selo mathomo motho mile a sega a re Vuyoka ke mamkhulu wa mjolo a tsebe gore go diragala eng ka yena. Mara ge Vicky a fihla o feletše ile gore ga a nyaka go tsena taba bona o feletše ile gore wa homola a tsene ditaba tša mpumelelo le Vuyoka le Vicky ka gore mola e tsene nka be go diregile se sengwe. Bona Vicky ka mokgwa e leng gore o bolela kudu ka gona ke nagana gore tirelo be a tlo kwa bohloko. So ke bona ile gore o dirile ga botse gore a se tsene taba mpumelelo mara tirelo yena o ne le maaka ge ya bolela gore yena o tseba Vicky and then jiki o fetša re nna ke tseba everything ka Vicky mpumelelo o mpoditše. Ke nagana gore mohlomong e ka be ile gore o leka go ke protecta gore batho ba seke ba nagana gore yena ga a tsebe selo ka dilo tše e leng gore mpumelelo wa di dira mo gong gona o bolela maaka ge a re yena o a tseba. Yona Georgia Izingane Zastembu, thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Ta-da.